Imaynalla munasqa wawqimasis, masqa kusikuywan noqayku qallarispa kasayku kay chunka p'unchay mañakuyta quechua misk'i parlaypi. Hinallataq niwanchik chiqanta wasinchikkama. Tukuy ladupi noqanchik uyarispa kasun kay chunka p'unchay mañakuymanta. Hinallataq munasqa wawqimasi, noqanchik sapa p'unchay uyarispa kasun Diospaq voluntarninta. Kunan dia niwanchik ahinata, llulla willaykunasta atipanapaq. Noqanchik atipaspa kasun solo Jesucristo munayninwan. Chayrayku invitaspa kayki kuska kicharinata maychus kasan kay libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14 nin ahinata. Kusikuyniyuqmin kanku, pachasninkuta t'aqsaqkunaqa, kawsaq sach'amanta poqoyta hap'iyta atinankupaq. Punkusninkutataq llaqtaman yaykuyta atinankupaq. K'ayamincha munasqa wawqimasi, noqanchispis kay promesata reclamay atisun, porque noqanchik preparakusanchik tukuypikunachus kawsanku wasinchik ukhupi paykunawan kuska chiqanta rinapaq Diospaq wasinman, maypichus noqanchik qankunawan kuska tiyakuspa kasun. Hinallataq Diosninchik waqllakapuwanchik kasukayman. Ari, Diosninchik waqllawanchik kasunapaq maychus kasan chay chunka mandamientosninta. Kay hallp'apipis tiyan reglas, leyes, maypichus noqanchik aycha runas hina kasu ruwanchik. K'ayaminchay noqanchik mana karcelman yaykunapaq ichari, chaymanta hinallataq Diosninchik saqewarqanchik kay chunka mandamientosta noqanchik kasunapaq, allinta chiqanta kay cristiano kawsaypi noqanchik purinapaq. Chayrayku niwanchik noqanchikta sapa wawasniyqa encomendasqa paykuna predicanankupaq kay mensaje del tercer ángel nisqata. Chantapis noqanchikqa masapanchik atisunchu predicayta, solo Diospaq atinillanwan noqanchik atisun tukuy imata atipayta. Pero tiyan interesado, maychus kasan supay, pehtuyta munawanchik tukuy huchaman, urmachiwayta munanchik, chantapis ayqichiway munanchik Jesucristo llanninmanta. Pero kunan Diosninchik waqllakapuwanchik llanninman, kasuta ruwanapaq chay chunka mandamientosta. Waqllasqa kanki kan munasqa wawqimasi, noqapis waqllasqa kani. Entonces kunan dia noqanchispis mask'ana tiyan phisqa runamasinchikta, pikunachus manaraq riqsinkuchu Diospaq palabranta. Chantapis tal vez wakin wawqimasis ayqinku Diosninchikmanta t'aqakunku, paykunapaqpis noqanchik mañakusun kay p'unchaypi, k'umuykuspa entonces qallarina mañakuywan. Munasqa Diosnita tay, kay ñawpaq kaq p'unchaypi mañarikuyku chay phisqa wawqimasiykupaq, paykunapis riqsinankupaq Señor chay mandamientosniykita, chiqanta kawsanapaq kay hallp'api. Hinallataq mañarikuyku pikunachus t'aqakurqanku qankmanta Señor, llanninkiman Señor paykuna kutimunankupaq. K'ayamincha riqsinapaq Señor maychus kasan chay wasi qan preparaspa kasayki, chiqanta wasiykiman Señor kawsayta munayku kuska. Mañarikuyku kay favoresta Jesucristo wawayki sutinpi. Amén. K'ayamincha